কাৰ্ডত নীলিমঞ্জৰং পিপিত পিনিবিৰ্তা আৰ্জু পনীক্ষা West Karbi Anglong Aduya Hoya Long Non Het Jong Kachar Vosai Aputhak West Karbi Anglong District Congress Committee Atuma Hinpen Kahumridam West Karbi Anglong District Ahoya Long Kachar Vosai ke Non Het Alam Kalilo Labangso Aputhak ke Karbi Anglong Autonomous Council Atum Pusitami Chini Dunpami Bon Sitami Labangso Aputhak Chingwaipen Isi ke Mesiana Towar ke Van Thuji Aphanki Aporawi Lapuson si ke damtang apora hut pusitami lapuson si aduya hoya long kachar vo thek pon longlo bon sitami Karbi Anglong Autonomous Council long kachari atum kedam arju longli Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum ke saralam thealong kedo asor apti urte kangsi bang apo aphan karhi damasonlo amina adim ke ahoya long arni vangsi kachar vo sai bon sitami Manipur along bang kachar vo along ke kerabdun ke thek Lasi West Karbi Anglong District Congress Committee atumki non head jong kacharvo labang swadim along humridam lapen kopi koson si kacharvo ponma lahai huya puthak kachini ponji aphansi ka humridam lu lapen haladak arada tumaphan aning kapat hitikang labang solong kachi tongdun lake West Karbi Anglong District Congress Committee me phu sing teron kongchun bang sotro sing teron lapen West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee me phi kareng phangchopi lapen ongdung mondol Congress Committee atumche tongdun Kheroni Pensar Honteron, Karbi Anglong News. Nilin party hin banke je chiklujon thakthak chura dak kene alam meghaloi pen alam dolo suluk soda kolo ayuk get kipi pen chengdo la suang bong na anta itum district council chari tum Karbi Anglong timatu na anta dak khobor pipo se nang ane dedwa question number 1 question number 2 banke Assam government pen Home Vibhag Chief Minister lo apen Meghalaya government pen non sam pan so wilang song bong pen nona mat kini sedang bong kaching vaira asuba apichunji phangke samjin sula border area ke do tum samjin dulongji aphan alang tum kini state kene tum law order da asuba kene da cheng ponang po Singbai pono sini suniri nasi ki aru ki jusi las pehlo pi posi council atum ata bang beda Dakar Bianglong kalida se tin kol malang itu na Dakar Bianglong along le kalida rasong si alang litum bolo su ciklujon thak thak lo non aku isi accident no tulo pi posi nanta ar sehera amu mang ta dak pisina nang chu humri de lo labang ini kining je itu Ahoy ram la pehlo je 1952 la so state central government apen the state government atum koson bala so ke flag ahoy hatos ateng si du thib nang po la sine ki chuning re pehlo je Meghalaya atum ta Karbi Anglong ke do tum ta kasia pona Karbi Anglong alo dolo mata Karbi Anglong Assam along koson si ke do ke thak ke chun ason si mani du nai chikroi nai Aru ili tum ta Karbi da ha Meghalaya lo do pulonte hada koson ma government tum ka sulai bom koson se ke do ma ke dam tum no chikroi nei non example hat nongpolong Karbi tum ke do tum kongpo Karbi tum ta hada Meghalaya koson ma ke do ke tha koson aron ma son koi nei ठीक ठाक ठाक सी dak megha khasia tum ta Karbi Anglong ke do tum khasia tum ta chuning dilo re alang tum kar Assam along Karbi Anglong koson ma ke do ke tha aron ti kason si mani nei pusini matha Nangli tum Congress a government wang put an ke central government pen chenglok apen la state government hini atum chingwai pen la so hi la border adu ke do samjin me so si etum dulongji ma ahoy kay ten ke dulongji ma so ma sin tum bori pon Arua Chikloni Paikroi Hini Arni, Lakhain Korapli Deopani Constituency BJP Pianke Haidun, MSC Sarban Kumar Telenga Aphan Kedamtang Arni Arloso Alamki, Keklang Aputhak, Bukajan District Committee Atumpen, Atsamate, All Adivasi Tea Tribe Students Association Atumpen Chelangsi, Ada Porpai Kebra Achitim Apor Malom, Deopani Tourist Lord Shalom, Press Bitmate Perangkiamai, Kepapon. হয় প্ৰথমতে মই দেওপানী আৰু বোকাজান সাংবাদিক সন্থাৰ সমূহ সাংবাদিকসকলক অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আপোনালোকে আহিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক যে দেওপানী সমষ্টিৰ MSc শ্ৰী শ্ৰৱণ তেলেংগাই যি নাৰী কেলেংকাৰীত জড়িত হৈছে
আমি অত্যন্ত আমি দুখ পাইছোঁ, আমি অতি লাজ পাইছোঁ। এয়া দেওপানী সমষ্টিৰ বাবে, কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে, গোটেই অসমৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ ৱাইফ থাকোঁতে, নিজৰ 3টা সন্তান থকাৰ পিছতো তেওঁ বেলেগৰ লগত ইলিগেলি ৰিলেশ্যন ৰাখি এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে এটা বেবিও হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ থানাত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে যে 10 তাৰিখে কোৰ্ট মেৰেজ কৰিম বুলি, কিন্তু সেইটো নকৰিলে। গতিকে শ্ৰৱণ তেলেংগাই ইলিগেল কাম কৰিছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁ আৰক্ষীকো অপমান কৰিছে, কাৰণ থানাৰ ওচৰতে তেওঁ চুক্তি এখন কৰিছিলে। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে শ্ৰৱণ তেলেংগাক এই গোটেই MSCটো কাটিবই লাগিব আৰু আমাৰ এই সমাজৰ পৰা ইয়াক মানে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। গম পোৱা গৈছে যে দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীক তেওঁ ইতিমধ্যে ঘৰলৈ লৈ গৈছে, এইটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য? সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়া লিগেলি যদি কোৰ্ট মেৰেজ কৰে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু শ্ৰৱণ তেলেংগা এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ বেলেগৰহে সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজি তেওঁ নিজে থানাত গৈ পেলাই নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলগীয়া হৈছে। তো সেয়া এটা সভ্য সমাজৰ কাৰণে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু তেনে এজন ব্যক্তি যদি আমাৰ সমাজত থাকে, তেনেহ'লে আজি জনপ্ৰতিনিধি এজন সদায় সমাজৰ অনুষ্ঠানবিলাকত যাব লাগে। তো তেওঁক আমি সমাজৰ অনুষ্ঠানবিলাকক মাতিম কেনেকৈ, তেওঁ কি লাজত যাব? গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে এনে এজন ব্যক্তিক কেতিয়াও জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে শ্ৰৱণ তেলেংগাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াক জেলতে ভৰাব লাগে, কাৰণ তাৰ স্থান জেলতে হ'ব। এনে ব্যক্তি যদি আমাৰ সমাজত ঘূৰি থাকে, তেনেহ'লে অহাকালি আৰু কোনোবা ছোৱালীৰ লগতো তেওঁ ৰিলেশ্যন ৰাখিব পাৰে। আৰু এটা কথা ঠিক যে যোৱা সময়ত ই আৰু হয়তো বেলেগ ছোৱালীৰ লগতো তাৰ ৰিলেশ্যন আছিলে। এতিয়া তদন্ত কৰিলেহে এইবিলাক কথা ওলাব। আপোনালোকৰ চাহ জনজাতিৰ যি কমিউনিটি আছে তাতে Tarapung Mendolamara ada katowar kasilampon along Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum nang rabdun bek nang jipusi Tarapung ahawar adat atum pen kacuning di pedopon. Tarapung ahawar adat kedam kewang akisung thepikpu Tarapung BJP Local Committee atum chinisi Tarapung Pendolamara ada katowar puthot kasilampon thujiaphan rongasar Rajen Teron mati apar Tarapung BJP Local Committee me phupen paterpi ponsi Tarapung ahawar adat aphan pangrum ponsi jingki jethan ponlu. Lason sila khain korapon nilip MSC constituency ke parlo apar Tarapung Lower Tarapung BJP Local Committee me phuchun bang pen chenglok rong arat lapen kapre kasong atum sitami bang swama helong chetongdun. Lapu apar Tarapung BJP Local Committee me phu Rajen Teron ahin pen Tarapung ahawar arat along lam theke jaipon ki jong si Tarapung Pendolamara adak atowar kasilampon along Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum nang cherap nang chetu dunde pulote Tarapung ahawar arat ki kaprek asai sita dengponang ko puputa lamthi pangdakpon. Deithor Mini Stadium asai hemalong Dwarbagori KSU Deithor Rongbonghat KSA Chingrumpet pen pherangke amai kangnipon. Aruni Phaikhrehini ar nilakhain korotok Dwarbagori constituency angkangpi Deithor Mini Stadium asai hemalong pherangke amai kangni Dwarbagori KSU Deithor Rongbonghat KSA Chingrumpet pen pherangke amai kangnipon. Lason si pherangke amai kangnipon along kache tongdun lake Dwarbagori KSU advisor Amoron Terang Deithor KSA head branch president Longchongbe Rongbonghat KSA head branch president Robinson Rongpipen KSU KSA Klemrapet abang phuabang phiatum chetongdun. Bangso pherangke amai kangnipon angkoki jasemetki Sony ke jongpon lake Deithor Rongbonghat area malom high school ME school student atum sepalet mate mobile phone school kidun ahut Otpon kraike chelonli lapenke apia pomate guardian atumta chelang chotsi keme athema labangso a mobile phone ke ot kraike quality education alongke cherabdun ave pusi amoron terang pen thanpon mobile phone ke isi pirthe adang asonsi oddonglu ladak me hingnota dolaplu use thekthia tumke kahe noa towarsi damjui poputa amoron terang pen puthot thanpon thu Lapen ke Lapu Rongbonghat KSA President Robinson Rongpipen Kaningje Ponke Lada Golaghat District Pen Kache Koinot Deithor Government Model Degree College along Pinipen Phongni lo Kaching Waipon National Education Policy lasi Dwarbagori mate Karbi Anglong angkang pi atumta Jehon dun nangji athema ilitum property lo lasi local students atumta dak amatsi admission nangji Labangswa College ke Jehon dun bek nangji pusi Robinson Rongpipen Kaningje Pon. News Desk Report Karbi Anglong News.
Fransi dua bagari perangke bitung atau makan akhiru pilo ini bitung monopor bangso perangke bitung untuk man kepan ko balam tege lalu sonti dalam do kecing si bangke monopor bitung to langanak paprang ko ni tu ahut lalong ata kijum ini school Charlie Usomar ben cenglo high school Charlie Usomar tum si pelat mata Android phone KN aku tax kami ni tum lampi poklan ko ni do laban first kami ladak government model college Bedford langsung aku tax kami non new economics season lato tax kami ni tum yang atu malong lampi poklan ko ni do laban first kami Bedford degree langroy langjeng do lahai langroy langjeng along aron reben okiri mate medicine dawai ben ki job ben okiri la ben kalau current password battery connection current password ben okiri lai hoya bang aron reben okiri into nei lai hai puthak cp ni tu berake athino la thejai ko asi fransi mili machini lan alang like romonghat ksa head branch general secretary robinson rompi dan first time Bedford KSA head branch president Rompi apa nomor समय अर्बा थानसे आरंग टू KSA head branch president apa nomor समय KSU Guaraburi head branch president Sunil Teran apa Rongsali KSA general secretary Alom Singar anke Nili Methan ladak Bedford angkang along anpada Rongsali ta itu parlupon Bedford Rongsali development committee ramai tu apa nomor tane KSU advisor nasi lalu aprang siapa ke Lidum Carbon Autonomous Council pensi andeng kedeng pondo quality education of alam do nasi hala so long sampai kita tanah pon itu high school long tin sampai pilih itu lah bangso ada lo sari asong cingrum pet itu high school tin kaumi dam do hala so hut pen sampai penangan itu lamun than pon lo Carbon Autonomous Council education department pen kapaklan pon aron teng pen and first sampai non pura pe itu angkang along lapen bangso arta kijo mo somaratung mobile cell phone ke use karhat pe mane kachi hung pe ka school kidu na long stame door kita mahut stame on uniform pe na tum mobile bear pon bom theglong di lapen on pon dom theglong ni na sonsi la bangso mobile cell phone android mobile pe na tum on uniform address pe na masi la tum reels ka silam na hai ka theglong ili tum do madu da theglong masi la bang chilang na da lapen laso culture pe ke hula quality education no ben kachira babe lapen ili product lam ti pu la lo Emi school student tum kado ko ipan tupe ongdung atuma bangke langsung mobile alam mirit tapi dimirit dimisin kain udah hack gedet kahai dasi ladak langsung mobile alam itu dia aku masal si otan dapat aling ngamar mustane gulung duet dimirit ceng lo kahindu anta do dasi lahai no kapang ton jiem pan lo charlie ya hem along kita bunti ke hoda bangke kapai ne dia jiem pan bangke litum ladak non cilang pet organization lo charlie asong do apen sabe labang cedon de dasi langsung lo bangke apa ya posun tame cilang nei check and balance cp do nei apa na first tame hula to so school se hala so smart to bichari dun ke doma apa mobile ke do ka ve mala ba kala school department hala dana teacher tum se tame labang ke alang tum check and balance bini kusini tum hen me people na labang so mobile la jone lo tum teknologi social media tame ke me ke no reclaim do apa message no se texture lu te labang hang kisu no kidu ka ve tame non arta ka ve penang si la tum reels ka selam hansi labang so mobile endrong kachali hem ta bom se tame on uniform pe laben Facebook ka post long phasi on uniform pen kuna ne chingki thang lahai amhor ka chenepsi lahai phasi pathi rong lipu deli tum quality edition ne chara thang da le dasi kachuni ri tang lahai lo kadu ka school lo chari smart tum tame dum pemi nangi thek pemi ni aso porsi government pen non ki pi lai hoi arong tame pin khat mon lo la pen kapre abar sai ki jo tame people sitame non por ba ke ni tum pui bang la lo jong se ilitum kachali anat awe lipung te ilitum kachali na chiung he lapen adi anunde lipung te ilitum kiwala por na hof tame ato anu no tame kan ni luji aphan adim awe detta hai rasi ilitum organization lan tame ilitum non kita la por tame na bangso school tinong check and balance ibiji aphan ilitum cherai ponji lapen first tame school tinong tame si unan pen notice hisab si tame mobile abang kapai ne de fancy juni lo lapen labang so ar tu bang elitum organization tu unpen kilang vek di lapen lang meri hala dang kali public tu mustame ladak nang cooperation tu nei latum tame kito tu nei lapen hala public tu thek la hustame KSA tum ta korani organization tu si information